Tubahaye ikaze kuri Rwanda Vision Magazine cyangwa se RV mu magambo ahinnye, tubagezaho urutonde rw'inzu 11 zihenze za mbere muri Afrika. Inzu dusanga ku mwanya wa 11 ikaba ari 88 Onfield, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika. Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Durban muri South Africa. Ifite amagorofa 26 na esanseri 8 n'uburebure bwa metero 146 n'igice. Inyubako dusanga ku mwanya wa 10 ni Hilton Taba Resort and Nelson Village, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 41 z'amadolari ya Amerika. Tuyisanga muri Egypt cyangwa se mu Misiri. Iyi nyubako iherereye munsi y'umusozi wa Sinai dukunze kumva amateka ya Bibiliya, ikaba iri ku nyanja itukura. Ku mwanya wa 9 niho dusanga Maison de Député ya Muslim, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 50 z'amadolari ya Amerika. Iyi nyubako tuyisanga mu mujyi wa Yamoussoukro muri Ivory Coast, ikaba ikoreramo inteko nshinga amategeko ya Cote d'Ivoire. Ku mwanya wa 8 niho dusanga Hilton Hotel Durban, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 61 z'amadolari ya Amerika. Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Durban muri South Africa. Iyi hoteli kandi ikaba ifite uburebure bwa metero 78, amagorofa 19, ikaba yaruzuye mu mwaka w'igihumbi 1997. Ku mwanya wa 7 niho dusanga Michelangelo Towers, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 64 z'amadolari ya Amerika. Iyi nyubako iherereye muri Sandton, Johannesburg muri South Africa. Ifite uburebure bwa metero 140, amagorofa 38. Ku mwanya wa 6 niho dusanga The Pillars of Omrang, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 138 z'amadolari ya Amerika. Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Durban muri South Africa. Ikaba ifite uburebure bwa metero 152, amagorofa 31, ikaba yubatse mu buryo bwa apartment. Ikaba ifite apartment 120, itangiye kubakwa mu mwaka wa 2006, yuzura mu mwaka wa 2010. Ku mwanya wa 5 turasanga Portside Tower, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 138 z'amadolari ya Amerika. Iyi nyubako iherereye muri Cape Town muri South Africa. Ikaba ifite uburebure bwa metero 139 n'amagorofa 32, ikaba yaruzuye mu mwaka wa 2014. Ku mwanya wa 4 turasanga Corinthia Hotel Tripoli, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 152 z'amadolari ya Amerika. Iyi hoteli ikaba iherereye mu murwa mukuru wa Libya Tripoli. Uko tubireba ifite ibice bibiri. Igice kimwe kikaba gifite amagorofa 28, ikindi kikaba gifite 18, bivuze ngo ni kimwe cya kabiri cy'ikindi. Ifite ibyumba 319, uburebure bwayo bwuzuye ikaba ari metero 120. Ku mwanya wa 3 niho dusanga AU Conference Center and Office Complex, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Iyi nyubako iherereye muri Addis Ababa muri Ethiopia. Ikaba ari n'icyicaro gikuru cya African Union. Iyi nyubako yuzuye mu mwaka w'igihumbi 1999, ikaba ifite metero 99 n'ibice 9, ari nayo mwaka wuyuzuyemo. Ku mwanya wa 2 niho dusanga Bibliotheca Alexandrina, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 220 z'amadolari ya Amerika. ikaba iba mu mujyi wa Alexandria mu Misiri cyangwa se muri Egypt.
Iyi nyubako ikaba ari isomero rikuru ryo mu Misiri, ikaba ari n'igicumbi cy'umuco. Iyi nyubako kandi ikaba iherereye ku nyanja ya Mediterane. Ku mwanya wa mbere niho dusanga Kigali Convention Center, ikaba ifite agaciro ka miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Iherereye Kimihurura, ikaba iri mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Iyi nyubako yatangiye kubakwa mu mwaka w'ibihumbi 2009 yuzura mu mwaka w'ibihumbi 2016. Iherereye muri kilometero 5 uvuye ku kibuga cy'indege cya Kanombe cyangwa se muri Kigali Center Nyarugenge. Mwakoze gukurikirana video yacu, mukomeze mukore subscribe mubone n'izindi video. Murakoze cyane.